sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo wasi ko joolol annora ko jalbinira goonga e peewal. Abu Hudayfata o e o ɓiɗɗo makko Salim ɓe jeeya e aramɓe kiiji mo on jalbinori o annora tiiɗuɗo horminaɗo. ɓerɗe maɓɓe ɗen jalbiri o annora ɗo, mana ko woni woodi ɗo ko fof ɓe mana ɓe naati ka diina, ɓe jaɓi diina kam ɓe naati. فمضى الأب وابنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامهما بين يديه. ɗo e ɓiɗɗo makko on ɓe immi ɓe yehi ka nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam, ɓe ewni ɓe feññini l'islamu on e yeeso nulaaɗo, mana ɓe naati ka l'islamu e yeeso nulaaɗo. wa shahida ma'an an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa khatamu rusulih sallallahu alaihi wa sallam. ɓe qirɗiti ɗon ɓe seediti wondema reweteɗo ala siwana allah mo ala kefidiɗo, wondema nulaaɗon ko jiyaɗo makko kanko allah, ko timmode e nulaaɓe ɓe. lam yamdi gayru qalilin ala dukhuli abi hudayfata wa ibnihi salimin fi dini llahi hatta abtala al islamu tariqata tabanni. ɓe naati ka diina nettaali, islamu on ari bonniti dambitugol ɓiɗɗo e aaden, ƴettugol janana watta mo ɓiɗɗo mum. islamu on bonniti jeyal ngal, bonnitaali needi ndin nda wawi newɗen kono o wonata ɓiɗɗo. islamu on bonniti wiigol joni o wona ɓiɗɗo. ɓay noon en gayni deftere nden mi lando ko sahabajo hombo jannguno ɗen fii ɗum. nam inde sahabajo tumi landi na ko juuti zeyd ibnu harithata eyi zeyd no mari goɗɗum ko sahabaɓen hay goto mara, hombo anndi ɗum. nam kanko tun inde mum janta ka alqur'ana e nder sahabaɓe nulaaɗo ɓen fof sallallahu alaihi wa sallam. idan suwal kadi ko suurawol hongol fii zeydo o yewta ɗum bonnita jeyal ngal. nam suratul ahzab, fuɗɗore suratul ahzabi on ko ɗon allah subhanahu wa ta'ala on sifani en ɗin ɗon piiji. neɓaali kaɓe naati diina kan hari islam on bonniti dambitugol janano e mu'um waɗa mo ɓiɗɗo makko. wa amara nnasa bi raddi l abna'i ila abaihim hifdan lil ansab wa iqla'an an maslakin min masalik al jahiliya. wa nazala qawlu llahi azza wa jalla fi sha'ni al mutabannina ud'uuhum li abaihim. islam o yamiri yimɓe ɓen mo ɓe yo yiltite ka baabiraɓe mum, o jeyiroye ton hatta o moƴƴe e mu'um ka o moƴƴa e mum wo kono jeyal ngal yo huutu ka baabiraɓe maɓɓe ɓen fii reenugol dambe ɗen. joni mo jeyaka e gorol wata inne kon kadi ko ɗon o jeeya. ñande goo haala aroye wenna o ko ni tun o yiira ɗon wona ɓen woni mawɓe makko. kadi hari jahiliyankoɓe no ƴettude ɗum waɗa sariya, islamu ari bonniti ɗum ɗon, waɗa ɗum ɗon sariya, islamu ari bonniti. ɓeni gila hande mo ɓeye nodditere inde baaba mum, kaari mo kaari. fastajaba almuslimuna ila amri rabbihim wa habbu
يبحثون عن أنساب من تبنوهم ويتعرفون على آبائهم ويردونهم إليهم. jaɓani Allah yamirore makko nden ɓe immi ɓe dari ɓe ɗaɓɓita ɓe musliman subiya sagiran ko waɗuno haɗi ɓe ronki yiwde baabe makko o nangano ko entum wa juliba ila makka o adda ka saare makka wa bi'a fi suqin nakhasin o yeeya ka luumo ka maccuɓe ɓen yeeyete toon nakhas suuqu nakhas ko luumo ka maccu ɓe terma ɗon ha ɓe fotta prix ɓe yeeya oya ƴetta junngo oya gonnaɓa adnan ko noon fewnorno wona arabu ɓen tun ko ɗum fewnino ka portoɓen ko ɗum fewnino nokkel ɗin fof macca nga ko hari no woodi wa huwa fi sinnin la tumakkinuhu min an ya'rifa li nafsihi aban aw umman o nanngama koye intérêt o naɓama ka luumo o yeeyitama ɓen no ƴetti yaade e mum ka mum ko o pay kum o wata andude honno baabe makko wiyete ko honno nene makko wiyete o anda fa atlaqa alayhi nnasu ismu salim mawla abi hudayfa on tuma ɓayru jama on andali ko homɓe woni mawɗo makko ɓeynimo mawla abi hudayfa yani ɓe jammimo nden ɗum inde mawla e haala arabu no wawi wonde ɗiɗi manaji ɗin ɗiɗi noon no gasa jeyɗo on e jeeyaɗo on jeyɗo on e jeeyaɗo on goɗɗo no wawide payko mum o jeeyi haala mawlaya ko min jeymo jeeyaɗon kadi no wawi fewtude jeyɗo mum inna haada mawlaya ko ɓe jeylan ko min jeeyi o mawlaya ko ɓe jeylan mawlaya no sella ka haala arabu mawla no wawi jaɓde ɗi ɗiɗi noon joni ɓenni joni awa ko mawla abi hudayfa kono ɗon joni jeeyal ngal mana jeeyal ko jeeyal ka ma'nawi wona jeeyal haqiqa ɓe maana ko humodirɓe joni ɓe humodiri o iwino ko woni maccuɗo kon o won tiidi mom kono andaka baba hombo inneteke o innetake salim ibnu umar o innetake salim ibnu usman o watake wiyede ibnu hay goto ɓayde inde e baaɓe makko ala ɓe inna awa salim jaatigi abou hudayfa jaatigi abou hudayfa hande kadi ɓe innali hande kadi maccuɗo abou hudayfa o rinɗinanoma wiyata kadi ɓiɗɗo par ce que wona kanko yim woni baaɓe makko غير أن العلاقة بين أبي حذيفة وسالم لم تكن علاقة مولا بمولاه وإنما هي علاقة أخ بأخيه بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما وآخى الإيمان بين نفسيهما kono tigi tigi on hande kadi hari hakkunde Abu Hudhayfa e Salim wona hakkunde maccuɗo e pullo mum ɗum ɗon wona ɗum woni hande kadi no innede Salim mawla Abi Hudhayfa kono kaka inde kono ka huwodiral hari ko aaden e musidɗo mum islam on hawtidiri ɓerɗe maɓɓe ɗe nokku gootu jeyidiri ɓe imanu on waɗi nokku gootu waɗi wonki wooti mana l'islam on e l'imanu waɗiɓe hunde wotere goto ɓuura oya hande kadi Abu Hudhayfata mantanta ko Salimu min Salim kayen kadi arata ƴuwano Abu Hudhayfa ɓayde ko onon ɓayde ko onon ɓayde ko onon no joni en fof en foti ko en julɓe wa gamala fu'adayhima hubbullahi wa rasulih tawi ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗiɗi noon no yiɗi Allah e nulaɗo faqad arada Abu Hudhayfata an yazida silatahu bi Salimin rusukhan wa umkan
وأن يقضي على كل أثر من آثار العصبيات الجاهلية التي وعدها الإسلام. أبو حذيفة فلا سمبند سيد ياغنغال هو نيرانغال حقني مكو سالم ووضعهم في إتغول كالكو إنتنو bambinirangol ma mantorgol dambe mum ma ɓeygure mum ma musidal mum itta ɗum ɗon fof saabu islamu irino ɗum ɗon ɗon islamu irino ɗum neeɓi hande kadi goto mantorta qabila mum on goto mantorta gorol mum ngol o faala noon semminde konko islam on waɗi ɗon fa zawwaja saliman من ابنة أخيه القرشية العبشمية ذات الحسب والنسب فأصبح أخا له في الله وواحدا من ذوي قرباه وجدتي بيتو مسيدو مكو وأوكي سالم o wonnoɗo maccuɗo hande mo andaka nene mum e baaba mum ka iwde aduna on oɗo ƴetta debbo Quraysiyankeɓe jeeyaɗo e bani Abdou Shams Abou Shami yani ko Abdou Shams on ɓe koolidiri ɓe nasi ko Abdou Dare ɓena ko Abdari Abdou Shams ɓena ko Abou Shami ɓe hawtiniri ɗum ɗon ɓena Abou Shami joni noon debbo jeeyaɗo ka bani Abdou Shams Quraysiyankejo jon dambe e teddule on ɗo ƴetta okka gorko mo andaka ko homboni nene mum ko homboni baba mum fi tun yo ande hande kadi mantorgol gorol ma mantorgol musidal ɗum ɗon iwi hande kadi islam on ɗum annike hande kadi Salim wonti musidɗo Abou Huzaifa o jeeya kadi e ɓurɓe ɓadaɓe en ka ɓeygure sa okki goɗɗo hara hande kadi o ɓadikema o woni e nder ɓeygure ma ne hara o wonti ɓiɗɗo ma sukan okki mo لم يمض على ذلك طويل وقت حتى فرقت بين الأخوين الأحداث الجسام التي كابد منها المسلمون الأولون وعانوا من قسوتها ما عانوا قال وني قال له جوتالي neɓi seeɗa tun piiji yanɗi ɗin sendi ɓe sabu ɓayru julɓe ɓe naati ka diina sattendeji molanaɗe arno jani hande kadi tawi julɓe ariɓe ɓen ɓe ɓe tuɗo ɗin sattendeji ɓe jangi qissaji ɗin ɗo boyi hakkunde piggal hakkunde weelinede hakkunde jalede hakkunde raɗede hakkunde wareede ɗiɗo piiji fof hari julɓe ɓe no tuɗiɗi tawno kadi beeɓe tuɗoɗi feere ala beeɓe tuɗo nde sattende ɗo ha nde feƴƴa ɓe tuɗi e nder tuɗagol ɗum ɗon hande kadi ɓe seedi فمضى أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بدينه وإيمانه فارا بعقيدته من أذى قريش أبو حذيفة جاء يهون بن حبشة كهم مكبا قريش إذا ما تدو أن تدون يهون بحبشة الهجرة إلى الحبشة مكبا أنداب نعم عثمان بن عفان هم كذي جعفر بن أبي نعم هم كذي كسرنا أم سلمة يانو حبشة أمه حبيبة سنة أبو بكر عثمان إذن أما سالم فقد آثر أن يبقى في مكة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سالم كانكو أسوبي وندقل إنه لا مكة دون وأن يكب على كتاب الله جل وعز
ليأخذه غضا طريا كلما أنزل على النبي فتفق يتلو آياته البينات في خشوع واري o uggino e hoore o akkitano janngugol deftere Allah nden o ƴettane feeno kadi hecciɗi ɗon tuma kala ayeje jippina e nulaaɗon sallallah alih w sallam o nangi janngugol ayeje Allah laaɓuɗe ɗen e hoore yankinaare o suɓi luttugol madina e makka o wonata ko nulaaɗo o jannga o suɓi ɗum noon kanko wa yastadhiru suwarahu lmunzalata fi fahmin wa tadabbur hatta gada wahidan min kibari hamalati lqur'ani ala ahdi nnabiyi salawatullahi wa salamuhu alayh o darta alqur'an corteji alqur'ani wonaɗe jeppinede ɗin e hoore faamu e tasakuye ha o jeeya gooto e nder sahabaɓe mawɓe hunjiɓe qur'ana ɓen e gurdan nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa asbaha rabi'a arba'atin awsa alkarimu sallllahu alayhi wa sallam be an yu'khada anhu alqur'an ha o woni nayoɓe ɓen nayaɓo nayoɓe ɓen ko noon o woliri ɗo yani nayaɓo nayoɓe ɓen sinnama ɗimmo ɗiɗoɓe ɓen haɗay ko ɗimmo on yani wonɗo numéro 2 on si inna tataɓo tatoɓen ko wonɗo numéro 3 si innama kadi noon nayaɓo nayoɓen ko kanko ni nayaɓo on nulaaɗo wasiyi faalaɗo janngude qur'ana o yo ar jannga e juuɗe ɓeeɗo fa qal istaqri'u alqur'ana min arba'a min abdillahi bni mas'ud wa salimin mawla abi hudhayfa wa ubayy bni ka'b wa mu'adh bni jabal nulaaɗo inni jannge qur'ana on e juuɗe yimɓe nayo abdullah bne mas'ud salim mawla abi hudhayfa ubayy bne ka'b wa mu'adh bne jabal alhamdulillah ɓeeɗo en janngi fi maɓɓe ka deftere ga yoni salimu ngal teddungal ɗo o yii on no wiyantelan abou hudayfata fal jaali ƴettugol ɓiɗɗo ko tomuma miñamon okkamo وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله وإتقانه له وتدبره لمعانيه وإدراكه لمراميه فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة دعوا سالما ليؤمهم في الصلاة فما زال يصلي بهم حتى قدم الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وطائفة كبيرة من جلة الصحابة صحابة كوب بأني تاني سالم teddungal ngal Allah okkorimo sabu hunjagol deftere Allah nden e wawgol janngude nde e wawugol taskade ko nde woni yewtude kon e faamugol ko nde faandi kon tawi salimu no jogii ngal teddungal ɗon ɓayde julɓe ɓen ɓe waɗi hijra ɓe iwi makka ɓe hewtoyi madina ɓe adike nulaaɗo sallallah alih w sallam hewtugol ka saare ɓe noddi salimu yo julnuɓe waqtuji ɗin tawi ko kanko julnata ɓe adi nulaaɗo hewtude hay ko kanko julnata ko noon o jokkiri o julni ɓe haa nulaaɗo sallallah alih w sallam hewti madina e tawdele kadi wono omar ubnul khattabi no e maɓɓe e sahabaɓe mokobaɓe moolanaɓe no tawa e maɓɓe kono ɓenni kanko yo julnu teddingol ko innete kon musidɗo makko abou hudayfata o yoɓe yiitudu kadi ba'da al hijra ɓayɗo kanko iwi makka ɓeya iwoyi alhabasa ɓe fotti toon wa an yamdiya ila badrin janban ila janb ma rasulillahi salawatullahi wa salamu alayh ɓe fokkiti badri ɓe ɗiɗo hiɓe beccodiri hiɓe yaade kamɓe nulaaɗo sallallah alih w sallam ka jihaadi wa fima kana almuslimuna yasta'idduna li nizali almushrikin
قال سالم لأخيه أبي حذيفة انظر يا أبا حذيفة هذا أبوك عتبة بن ربيعة يتقدم الصفوف ويتأهب للقضاء على الإسلام والمسلمين. فقال أبو حذيفة نعم لقد رأيته وهذان عدو الله عمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد بن عتبة يحيطان به ولو أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبارزتهم واحدا بعد آخر وأوردتهم موارد الردى أو أمضي إلى جوار ربي راضيا مرضيا. ɓayde ɓe fokkiti ɓe hewti badre hewi ɗiɗo hiɓe dari ɓe haynike to heeferɓe ɓen ka darori to Quraysh. Salimu inne Abu Hudayfa hey hino to baben ma hiɓe dari yeeso heeferɓe ɓen hiɓe fokkitude argol fii re'ugol islam on e julɓe ɓen. Abu Hudayfa tawo miɗo sutimo miɗo suti baben am mi yiiɓe wona noon kadi ayɓe Allah ɗiɗo no takko makko ɗon bappa am wiyeteɗo Shayba on Shayba ibn Rabi'a e koto an wiyeteɗo Walid ibn Utba on hiɓe hudditi baben an Utba. Hari ko Utba e Shayba ko bengotoɓe ibna Rabi'a e Walid ibn Utba ɓeɗo tato kon ɓeygude wotere kamɓe Abu Hudayfa ko ɓeygude wotere. Allah surtimo waɗimo julɗo ɓeeɗa tato ɓe wonti heeferɓe ɓe ari ɓe fotti Badre oɗo ko julɗo ɓeeɗa ko heeferɓe. O wi si tawno nulaaɗo sallallah alih w sallam o newnanaynolam mi yahayno mi dartoɓe min piirida gooto gooto mi ara mi haa mi yolla ɓe ka mayde mana mi wara ɓe mawridu ko yollorgal ka caangol kaɓe dammi ɗin arata ɗon haa ɗi yippo ɗi fof ɗi yara ɗi yelto ɗon ko ɗum yiyete mawridi joni mi mana mi naɓaynomo haa mi untoyamo ka mayde rada ko mayde ma goɗɗo e maɓɓe wara lan mi tawoya Allah e hoore miɗo weltanimo miɗo weltana. ولما انتهت المعركة وقف سالم وأبو حذيفة ينظران إلى القتلى. ɓeydu gere on gasi Salimu oɗo tigi e Abu Hudayfata ɓe dari ndaarugol waraɓe ɓen ka heeferɓe. fa ida utbatu walidu abi Hudayfa wa shaybatu ammuhu wal walidu akhuhu qad laqaw masari'ahum faqala Abu Hudayfa الحمد لله الذي أقر عين نبيه بمقتلهم جميعا. ɓeyɗo haranen gasi Salimu e Abu Hudayfata ɓe dari ndaarugol waraɓe ɓen ka heeferɓe ɓe yii Utba ben Abu Hudayfa tigi e Shayba bappa makko e Walidu koto makko ɓeɗo fof ɓe warama. ɓeyɗo ɓe warama on tuma Abu Hudayfata wi mi jarni Allah mi yetti Allah ɓuttinɗo ɓernde nelaɗo on sallallahu alaihi wa sallam sabugol maayugol ɓeɗo fuu. elle Allah on heccinɗi ni gite nulaɗo on sabu maayugol ɓeɗo hari ɓeɗo no lorri fa fi dhalik ثم ما فتئ الأخوان في الله يجاهدان تحت راية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم معا في كل غزوة غزاها في حياته ويؤديان حق الله ورسوله عليهما إلى أن كان يوم اليمامة في عهد الصديق. ففي ذلك اليوم العظيم من أيام الله هب أبو بكر رضوان الله عليه لقتال مسيلمة الكذاب واستنفر المسلمين في كل مكان للقضاء على فتنته العمياء التي أوشكت أن تودي بالإسلام وتدمر أهله. فبادر سالم وأبو حذيفة للذود عن دين الله ونفر لقتال مسيلمة عدو الله.
ka badri lannuno ɓeeɗo ɗiɗo Salim e Abu Hudhayfa hiɓe jokkidiri waɗugol jihadi e ley darapo nulaaɗon sallallahu alaihi wa sallam. Tuma kala nulaaɗon fokkiti jihadi haray hiɓe takko nulaaɗon sallallahu alaihi wa sallam e nder gurdam nulaaɗon fof. Hari hiɓe anniyi tottugol haqqe Allah on e haqqe nulaaɗon sallallahu alaihi wa sallam e hoore maɓɓe ko noon ɓe jokkiri ha nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam feƴƴini ha Aboubacry lonti ha gere wiyeteɗo on marakatul yamamati waɗi feendo sa'i Aboubacry nde Siddiq. Nde ñalande mawde e nder ñalaɗe Allah nde annduɗa Aboubacry hawti dari haɓɓugol Musailamatul Kadhab ko on tuma o noddi julɓe ɓen fof kala mo ɓe ka woni yoɓe aru ɓe daro ɓe re'a o fitna bunɗo mana fitna mo yiyata faalaɗo arde bonna fi l'islam on lanca julɓe ɓen fof. Aboubacry noddi fof yo aru immo daro fino o fitna ɗo iwra na ɗon islam on fimo re'ete few. On tuma Salimu e Abu Hudhayfa ɓe hawti kisan ɓe immi kadi ɓe dari fi yaagol dandoygol diina Allah kan ɓe fokkiti yaagol jihadi on fi haɓoygol Musailamatul Kadhab. Fi no heɓiɗen charhu on seeɗa joni en darata ɗo yontere hannde inchallah gaynitoɗen ɗi ngol ɗerol ɗo on tuma waɗen taaliqu fi ka darsu ko jannguɗen ɗo ko inchallah darɗoɗen hannde. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.